abaturana bagira ngo akarura katererwa hari kabaterine tukaba kamazima batandika tubarogorwa mwine mpaka raini abantu babarorgo ashuma hinduka garuka yifu wakireka twabaja itsoke reka tubabari twayikara ine ya muhero hariya babariga na shanje na mukaga mukabateri ne sero ati gayo otiro kwiba kuri kubeyana bareme rundebe ogwa ati yahandika muniga na kinana na mukaga from 176 to 186 atoba bwaruke yakoma register yakoze samana kwaro kwenda aine ba bodyguard na babosa bamwemereza line yagikomye hagati y'ubururu bwa bwakicenda na 8 hariyo bundo buriyo nubwe yongera yo tiyabara wakugambire navande naza kumba garukusemba ukabayikarwaga batemaraine kana n'ikindi aho mukitabarumba temateme bintu babaroburu butakwata kinatuba itwo bayanga kutubara emyanya ndije itwashikamuka ajipsel kirembesero muri nyamitiyobora kijungu bo basimangwa karuru katerwa kurunji abo kuba mwine mpaka byakarya na n'ebitundu bukika 9 ahari chukuri abantu abo kumanya percentage so ajipsel yasinjiramo abatsabira karuru abizo musero bakatsaba karuru twakabahereza wowe stinisa onarebo mwine mpaka akaruru twamakinje munonga wowe stinisa mwanya zitwe kibazo akizacha karuru twakamaje rubitwa wiyorere tubaba mukavuyo tubaba mundwano akaruru kabanza kuchankana na mukachi konka kuhayeza twatera karuru kagendaje akoburinganiza umuganda mu district ya Rukunjiri abebyo kwerinda bashobora bwencho bayongera mani ombyo kwerinda era tukakasa omuntu yenna navayo kusatisa abantu iyo tugenda kubiringa naye ngaba byokwirinda tukiza muntu yenna atasisa abantu omukutera karuraka twagambaho nabamumbesi imbere ubu natunga igana 100% village yanjye naro mu cyaro cyanjye nimanye ngo naza kutunga 100% umuruka 100% hagomborora 100% hishaza ryo no constituency yanjye yone agenda je tukene shonga tukagera ine bari yeah of course in a month that you know campaign to the issues the primary and which has been no level agera kubanda bakora mwene kokore no bakora kembu repotanye zigira ngo abatabinji babasherekire baryo maka ira creating mu safe houses zakomiremo abantu beno kirebe karweshaha ezarukenda kubarekuriraho Gashakwa Christopher Himbiswe na Dana Basibiye.